Ninde wishe Patrice Lumumba? Ibisubizo kuri iki kibazo bishobora kurenga kimwe, kandi wenda byose bikaba byanaba byo. Bamwe bashobora gusubiza bati nabaheza ngo niba abanyekongo barimo na Mobutu. Gusubiza gutya ntabwo wabitera ibuye, nubwo wenda igisubizo cyaba gisa naho giciriritse cyane. Hari n'uwasubiza yuko ari abakoloni b'Ababiligi kuko nabo bafite ukuboko muri aya mabi. Ubundi se ukavuga yuko wenda ari ubutasi bw'Abongereza bwa MI6 nkuko byanditswe n'intasi yabo Daphne Park, umwofisiye wahoze atatira MI6 wemeye uruhare rwe mu rupfu rwa Patrice Lumumba ko ari imbere mu bantu bacuze uyu mugambi wo kumuhitana. Uhereye ku gitabo yasohoye n'amakuru yatanze mu kiganiro na BBC, n'ukuri Abongereza bashobora kuba baragize uruhare mu rupfu rw'umunyafrika wishwe nabi kandi akomeye icyo gihe, Patrice Lumumba. Ariko rero ntabwo hagarukira ahangaha. Ninde wishe Patrice Lumumba, intwari y'abanyekongo na Afrika muri rusange? Kuki mu bihugu byose bivugwa kugira uruhare mu kwica Patrice Lumumba, ubutasi bw'Abanyamerika buzi imbere kurusha ubundi bwose? CIA yishe Lumumba nta kabuza. Reka tubivugeho muri iki kiganiro. Madeleine G. Caleb ni umwanditsi w'amateka w'ikirangirire muri Amerika, wanditse ku bukoloni muri Afrika n'ingaruka zabwo kuri uyu mugabane wirabura, ariko ashinga umwoto cyane kuri Kongo yarwanirwagamo n'Abanyamerika hamwe n'Abasoviete ahagana mu 1960. Yanditse ibitabo byinshi byamamaye kuri iyi ngingo, birimo nka The Cold War, The United States and the Soviet Union 1917-1991. Yanditse kandi The Soviet and Congo volume ya mbere n'iya kabiri. Ibi byose byaramamaye cyane, binagurishwa kayabo kuri Amazon kugeza n'ubu ngubu, kuko birimo byinshi abaturage b'Abanyaburayi n'Abanyamerika batari bazi ko ubutegetsi bwabo bwatinyuka gukorera Afrika. Byari bimeze nk'amahano cyangwa se ibikorwa bya kinyamaswa Abanyaburayi batari barigeze bavumbura, bashakaga gusoma mu bitabo byabo batekereza yuko ubutegetsi bwabo butabikora. Ariko ibingi bimaze kukubwira ntabwo ari byo ndibugarukeho cyane. Ndatinda cyane ku gitabo yise The Congo Cables From Eisenhower to Kennedy. Ni igitabo benshi basomye bemeza yuko kirimo amakuru mpamo ku ruhare rw'Abanyamerika rwuzuye mu guhitana minisitiri w'intebe wa mbere watowe na rubanda muri Kongo mbirigi, bwana Patrice Lumumba. Iki gitabo n'ubu kiracyagurishwa cyane. Ugishaka kuri Amazon kiriho. Ushobora kukigura nk'amadolari 400, ni ukuvuga nk'ibihumbi hafi 400 by'amanyarwanda. Reka turebe imwe mu nkuru z'ingenzi ziri muri iki gitabo umwanditsi Madeleine Caleb yanditse avuga ku ruhare rw'Abanyamerika mu rupfu rwa Patrice Lumumba. Haraho yagize ati: ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 mu 1960, wari uhagarariye ubutasi bwa CIA mu mujyi wa Leopoldville, ubwo ni Kinshasa y'ubu ngubu, yakiriye ubutumwa bw'ibanga ku maradiyo abatasi ba CIA bavuganiragaho. Wari umuhamagaye yari umwe mu bayobozi bakuru ba CIA, wamuhamagaraga ari Washington DC mu murwa mukuru. Ngo aramubwiye ati Joe from Paris will be arriving with instruction from an urgent mission. Ati Joe uri mu Bufaransa ashobora kukugeraho azanye amabwiriza y'ingenzi kuri misiyo yihutirwa. Nta byinshi yamubwiye uretse yuko yumvise amubwira ati ubwo butumwa ntugire mu buganira nibanga. Wari uhagarariye CIA muri Leopoldville icyo gihe yategereje uwo Joe wavugwaga yuko azaza aturutse Paris, azanye ubutumwa bwa misiyo idasanzwe yagomba kugirwa ibanga. Ntabwo yarazigiye ashobora kumugereraho. Lumumba iki gihe yaramaze gutorwa, ndetse hari hashize ukwezi kumwe n'iminsi 15 Kongo ibonye ubwigenge. Nyuma y'icyumweru kimwe, wahimbwe akazina ka Joe wavugwaga mu butumwa wari utegerejwe i Kinshasa muri Leopoldville icyo gihe yarahageze. Uyu Joe yageze muri Kongo, aruhukira ku biro by'umuntu uhagarariye ubutasi bwa CIA muri Kinshasa, amubwira yuko ari we Joe bamubwiye uje kuri misiyo idasanzwe. Yamubwiye yuko akorera CIA na wari intasi, kandi ko ari umuganga w'inzobere ku rwego rwa docteur uzobereye cyane by'ubutabire n'uburozi bwica. Yaramubwiye ati ubunzanye umuti wo kwica impunyu y'umusangwa butaka iri muri aka gace. Uwavugwaga ko ari impunyu y'umusangwa butaka wagombaga kwicwa ahawe uburozi ni Patrice Lumumba. Wari uhagarariye CIA muri Kongo icyo gihe yabajije uwo witaga Joe wari uzanye amabwiriza, amubaza umwohereje cyangwa se uwamuhaye amabwiriza. Undi ngo yaragize ati I can now indicate highest authority,
ntabwo ari high authority, ni highest authority. Ubyumve neza, ni ubutegetsi buruta ubundi bwose. Ahangaha ngo Joe yashakaga kuvuga yuko amabwiriza ayahawe n'ubutegetsi buruta ubundi bwose, no kuvuga Prezida Dwight Eisenhower wayoboraga Amerika icyo gihe. John akazina yari yahimbwe kubera akazi k'ubutasi bwa CIA yarimo icyo gihe. Yavuze ko Prezida Dwight yakiriye amakuru ahagije avuga yuko Lumumba amaze kuba umukomuniste wuzuye, kandi yuko ateye ikibazo gikomeye cyane atari muri Kongo gusa, ahubwo mu karere kose ka Afurika. Ati the highest, cyangwa umukuru, arashaka yuko dukoresha uburyo bwose kugira ngo impunyu yicwe. Umukuru yavugaga umukuru utabandi, the highest, yari Prezida. Yamubwiye yuko uburyo bwa mbere bari bahisemo gukoresha ari ukumuha uburozi bwica, kandi ko yaravuye mu Bufaransa ubwo burozi abuzanye. Uburozi bwagombaga gushyirwa mu mafunguro cyangwa se ibinyobwa bya Lumumba. Impamvu ubwa mbere bahisemo uburozi nuko aribwo butari kumenyekana yuko bwatanzwe n'Abanyamerika. Ibyari muri inyandiko byari ukuri kuzuye, kuko ari nabyo byaje kugaragara nyuma mu iperereza ryakozwe n'itsinda ry'abasenateri riyobowe na Bwana Frank Church mu 1975. Hari hashize imyaka 15 ibara nk'iringiri ribaye Patrice Lumumba yishwe. Iki gihe barimo bareba imyitwarire ya CIA mu bikorwa ikorera mu mahanga. Muri iki gitabo umwanditsi anarondora abayobozi b'Amerika bose bahitanye benshi mu bategetsi bo muri Afurika icyo gihe, ubwo Afurika yari kimara kubona ubwigenge. Avuga uko bakurikiranye uhereye kuri Prezida Dwight Eisenhower, abamukurikiye bose barimo nka John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford ndetse na Jimmy Carter. Abangaba ngo mu gihe bari ku butegetsi bwa Amerika ngo ntabwo bigeze bunamura icumu muri Afurika, barishe bariyongeza. Ngo bahitanye abategetsi benshi binyuze muri za coup d'etat no guhirika ubutegetsi, cyangwa se kwivugana inyeshyamba zimwe na zimwe zishaka guhirika ibyo bubatse muri Afurika, byose binyuze mu butasi bwabo bukomeye bwa CIA. Ni muri urwo rwego na Patrice Lumumba yishwemo. Umugambi wa mbere nakubwiye yuko ari ugukoresha uburozi bwari buvuye mu Bufaransa, bwari gushyirwa mu mafunguro cyangwa ibinyobwa bya Lumumba. Ahangaha rero ntabwo byari ibintu byoroshye kumufatisha, kubera ko ngo Lumumba inshuti ze z'abazungu zari zaramubwiye yuko agomba kwitonda cyane kuko yashoboraga kurogwa, ngo arabyitwararitse bikomeye. Uwari uhagarariye CIA i Kinshasa yamenyesheje abamukuriye ba Washington yuko Lumumba yemeye guhabwa inkunga y'amafaranga na URSS yo kuzamura ubukungu bw'igihugu nyuma y'ubwigenge no kubaka igihugu bundi bushya. Asabwa yuko maze uyu nguyu wari uhagarariye CIA i Kinshasa akimara gutanga aya makuru, asabwa yuko agomba gukora ibishoboka byose akavana Emery Patrice Lumumba mu nzira hakoreshejwe imbaraga izo arizo zose n'uburyo ubwo aribwo bwose. Gahunda y'uburozi ubwasaga niyamaze kwanga, hatekerejwe noneho kumuhotora cyangwa kumupima amasasu mu bundi buryo, cyangwa se akaba yapangirwa umugambi munini. Byose bikozwe n'intasi za CIA zari muri Kongo mu 1960, bitandukanye na wa mugambi wa mbere wo kumuha uburozi, kubera yuko ngo byari gutuma Abanyamerika batiraburiza icyo gihe mu mvugo y'iki gihe nyine, cyangwa se batamenyekana. Ntabwo Emery Patrice Lumumba yagiye mu ndorerwamo za CIA akimara gutsinda amatora nka minisitiri w'intebe muri Kongo, na mbere yaho yarasanzwe ari umuntu ucungiwe hafi cyane kandi agenzurwa bidasanzwe. Raporo y'ibanga yaje kujya hanze yakozwe na CIA ku itariki 30 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1960. Yitaga Emery Patrice Lumumba umuheza nguni udakurwa ku ijambo, ubangamiye cyane inyungu z'Abanyamerika muri Afurika. Muri iyi raporo hagaragaramo yuko ishyaka rya Emery Patrice Lumumba ryemeye inkunga y'amafaranga avuye mu ishyaka ry'abakomuniste ryo mu Bubiligi. Iyi raporo ikavuga yuko ibingibi ari sakirirego ikomeye cyane Lumumba yakoze yo gutangira gukorana bya hafi n'abakomuniste bo mu Burayi. Iyi raporo ikavuga yuko Emery Patrice Lumumba ashobora no kuzemera andi mafaranga azaza mu ishyaka rye avuye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, kandi ngo byari hafi. Nyamara ibi byose ariko ubutegetsi bwa Washington bwari bwarahisemo kubikora buhoro buhoro, ku buryo wenda Lumumba bazamwikiza ariko ibintu bidasakuje cyane cyangwa ngo bitera akavuyo. Byose byabaye bibi mu byumweru bibiri byakurikiye ubwigenge bwa Kongo. Iki gihe abaheza ngo nibo muri Kongo bagabye ibitero ku butegetsi bw'Ababiligi babamagana, bavuga yuko abazungu bose bagomba gusubira iwabo mu Burayi, hanyuma Kongo bakayerekera abanyekongo. Patrice Lumumba yunzemo avuga yuko ibingibi bikwiye no kuba muri Afurika hose aho ibihugu byarangije kubona ubwigenge. Intambara yaradutse muri Kongo, abaturage b'abanyekongo bari bafite intwaro birara ku biro by'Ababiligi, barabisenyagura, abandi babagirira nabi.
Mu guhangana n'aba baturage basaga n'abigumuye, Ububirigi bwohereje ingabo zidasanzwe muri Kongo kujya gusubiza ibintu ku murongo no gutabara abanyepolitike b'Ababirigi bari batangiye kumererwa nabi. Ubwo rero izi ngabo z'Ababirigi zazaga muri Kongo, Lumumba byaramurakaje cyane, anabyita agasuzuguro. Ahita ahamagara muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete asaba yuko bamuha ingabo z'umusada ngo zize zimufashe kwirukana burundu Ababirigi n'undi muzungu wese ntazongere kuhakandagira uretse uwasaba uruhushya n'icyangombwa gusa. Iki gihe nibwo ubutegetsi bw'Abanyamerika noneho bwabonye yuko Lumumba atari umuntu usanzwe. Dwight Eisenhower wari Prezida icyo gihe wa Amerika yasabye CIA gukora ibishoboka byose uyu muntu witwaga impunyu y'umusangwa butaka akava mu nzira ngo yarabangamye cyane. Allen W. Dulles wabaye umuyobozi wa CIA wari n'umuvandimwe wa John Foster Dulles, uyu nawe akaba ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubanye n'amahanga, yavuze ijambo ryananiwe kuva mu mitwe y'intasi nyinshi za CIA zabyumvaga icyo gihe. Yaragize ati, Lumumba ni Fidel Castro muri Afrika, bose ni birura kimwe. Uyu muyobozi wa CIA ubwo ari mu nama n'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano National Security Council ku ya 21 z'ukwezi kwa karindwi mu 1960 yavuze yuko Lumumba ari kiremwa muntu kidasanzwe gihangayikije cyane kurusha ibindi biremwa byose bisigaye ku mubumbe. Yakoresheje ijambo rigira riti he is a hallowing, rivuga ngo ni ikintu giteye ubwoba cyangwa se giteye kwiheba cyangwa ubwacyo kigitera bwoba. Yarahangayikije cyane Abanyamerika. Mu nama ziga ku bibazo by'umutekano hanze ya Amerika nta kindi CIA yari kivugaho uretse gusa kuvuga Patrice Lumumba n'ibikorwa bye bibangamiye Abanyamerika muri Afrika. Bavuga yuko arimo akwirakwiza ibitekerezo n'amatwara by'abakomuniste muri Afrika yose kandi yuko afite abamushyigikiye uburyo byatwara igihe gito cyane akaba yarangije kugumura Abanyafrika bose bakaba abakomuniste. Ngo basangaga bahumbije gatoya ari ibintu ashobora guhita ageraho nk'ako kanya. Hari benshi mu bayobozi ba Amerika batari bazi Lumumba, batarabona n'ifoto ye, batarumva n'ibyo avuga. Nta nubwo benshi bemeraga yuko ibikubiye muri izi raporo byaba ari ukuri. Byabaye ngombwa yuko benshi bashakisha amakuru kuri Lumumba. Ubwo Lumumba yitabiraga inama rusange y'umuryango w'abibumbye yabereye i New York mu 1960, yahavugiye amagambo akarishye cyane yahabuye hafi isi yose, ariko abazungu bibakarusho. Yavuze yuko abazungu batobye Afrika bidasanzwe, kandi yuko igihe kigeze kugira ngo Abanyafrika noneho batangire bigenzure, bagira umutungo wabo, bagira ubutaka bwabo, bigaranzura abazungu, kandi ko Afrika igomba gutera imbere abazungu bakimara kugenda ako kanya. Abanyamerika benshi batari bamuzi bararebanye, ubundi batangira kumwibukiranyaho. Umunyamabanga wa leta ya Amerika icyo gihe bwana Dulles Dillon yahise amutumira bwangu ngo bajyane Washington ku cyicaro cy'ubutegetsi bw'Abanyamerika baganire bumva akamuvamo. Lumumba yaremeye ajyayo. Bashakaga gushira amatsiko koko niba Patrice Lumumba ari intagondwa cyangwa ari umuntu ushobora kumvikana n'Abanyamerika. Muri iki kiganiro Lumumba yagiranaga n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo baganire nk'iminota 30 irengaho gatoya, ariko ngo iki kiganiro kwari ugutongana gusa nta ngingo nimwe bashobora kumvikanaho. Kandi Lumumba ngo agashyirijwe hejuru atongana cyane, avuga ko Abanyamerika ari ubwoko bubi, hamwe nabo bakorana ari bo bangiza Afrika, ubundi ngo badahari Afrika yagira amahoro. Ikiganiro nta nubwo cyarangiye. Lumumba ngo yarahagurutse arigendera, asiga Abanyamerika bose bumiwe bibaza niba koko uwo Lumumba bazashobora gukorana nawe. Ibyo byanatanzwemo ubuhamya mu 1975 ubwo itsinda ry'abasenateri ba Amerika bakoraga iperereza ku bikorwa byatumye Lumumba yicwa na CIA. Christian Heltel nawe wari umunyamabanga wa leta icyo gihe wari mu biganiro yaragize ati, nigiye wakiriye Lumumba ubwo yageraga inahangaha. Twashakaga kuganira nawe kugira ngo tugire ibintu bimwe na bimwe twumva kimwe kuri Afrika, ariko wageze ahangaha aturushijwe. Tubona neza yuko yarangije gufata uruhande rwo kuba umukomuniste kandi ko yiteguye kubikangurira Abanyafrika bose. Uyu Heltel yaragize ati, Lumumba yari umuntu ugoye cyane ku buryo kuvugana nawe no kungurana ibitekerezo bitashobokaga, ntabwo yavugirwagamo. Umuyobozi ushinzwe iby'umutekano muri White House, ibiro bya Prezida, yatanze umwanzuro yuko Amerika ikwiye kwitegura urugamba rukomeye rwa gisirikare rugomba kubera muri Kongo, ruzahuza Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete niba nta kintu gikozwe mu maguru mashya. Umuyobozi w'ingabo za Amerika icyo gihe hamwe n'umuyobozi mukuru wa CIA mu nama bagiriye muri Pentagon icyo gihe yiga ku kibazo cya Kongo baganiriye umwanya muto.
bemeranya ku nteruro igira iti tugomba kumucecekesha nibwo buryo bwonyine bushoboka. Uwari umunyamabanga rusange w'umuryango w'abibumbye icyo gihe yari bwana Dag Herman Agnes Karl Hammarskjöld, umunyaswede wendaga kurangiza manda ye mu 1961. Amerika yamusabye ko yahamagara Lumumba akamuha gasopo wareke gukorana bya hafi n'abasoviyete cyangwa se azabona ishyano. Ngo baramubwiye bati mubwire yuko agomba guhagarika ibyo gukorana n'abasoviyete kugira ngo bihoshe amakimbirane cyangwa ube nyirakazikoraho. Ariko Lumumba ngo iki gitekerezo yagiteye ishoti yumva ari igitekerezo kigayitse cyane kandi giciriritse, ahubwo ahita avuga yuko acanye umubano burundu n'umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye Loni. Bavugana ku murongo wa telefone ngo aramubwiye ati sinkeneye icyo gitutu cy'uburengerazuba bw'isi, urambwira ibyo ngibyo gute kandi twarabonye ubwigenge tukirukana abazungu nyamara ababiligi n'abanyamerika bakaba baragarutse mu busahuzi mu ntara ya Katanga. Mu bitekerezo by'abanyamerika ngo bagezeho batangira kubona yuko Patrice Lumumba ashobora kuba intandaro y'intambara ya gatatu y'isi. Hari mu 1960 umwanditsi witwa Dwight yanditse yuko kwicwa kwa Patrice Lumumba ari kimwe mu bintu by'ingenzi cyane CIA yagombaga gukora mu buryo bwihutirwa mu 1960, ku buryo ngo iyo CIA ikererwa Afrika yari gutangira gusuzugura cyane abazungu bivuye ku bitekerezo by'umuntu umwe, Lumumba. Uyu mwanditsi mu gitabo cye abyita The Assassination's Historical Importance. Iki gitabo cyo kinavuga yuko atari ibintu byagwiririye abanyamerika kwivanga muri politiki ya Kongo, kuko ngo kera cyane mu 1884 habura ibyumweru bitatu gusa kugira ngo ya nama ya Berlin yagabanyije Afrika ibe. Amerika yabaye igihugu cya mbere ku mugaragaro cyemeye gushyigikira ubwami bw'Ububirigi ngo yuko bagomba guhabwa Basse du Congo ngo bayigenzure nkuko umuntu yagwa akarimo mu gikingi cye ngo ukiharike. Abanyamerika ngo bumvaga Ububirigi bugomba guhabwa Kongo yose kandi ku buryo bw'ubuntu cyangwa se kwigenzura nk'akarima kayo. Icyaha gikomeye Lumumba yazize ajya kwivuganwa na CIA ngo nuko yaharaniye ubwigenge akoresheje imbaraga z'umurengera, yanamara kububona agahita avuga yuko Kongo ikwiye kuba iy'abanyekongo, ubukungu n'imitungo biri munsi y'ubutaka n'ibiri ku butaka byose bikwiye kuba inyungu z'abanyekongo aho kuba inyungu z'abazungu. Ibi bitekerezo ni nabyo Lumumba yirwaga yigisha abanyafrika muri rusange n'abategetsi bagenzi be bahuriraga mu nama. Hari nk'imbwirwaruhame itazibagirana yavugiye muri Ethiopia arimo avuga yuko abanyafrika ari bo bantu bakize kurusha abandi ariko ko abazungu babatindahaje. Ni nako byagenze koko, kuko abategetsi ba Afrika n'ubundi bari bameze nka Lumumba bose icyo gihe barishwe, abanyamahirwe bavanywe ku butegetsi barahunga wenda batishwe babaho nabi. Lumumba yishwe amaze gusinya itegeko rikuraho ububasha bwose bw'Ububirigi mu gihugu cya Kongo. Abasigira ingingo ntoya ivuga yuko bagomba kuza muri Kongo gutanga umusanzu igihe bahamagajwe na leta ya Kongo, bagahabwa icyangombwa kibemerera kuza. Itegeko rikavuga yuko umubano wa Kongo n'Ububirigi ugomba kuba ari umubano usanzwe nk'uko ikindi gihugu cy'amahanga kigomba kubana n'ikindi gihugu, atari ukuvuga yuko Ububirigi bufite ububasha kuri Kongo. Ubundi bwari busanzwe bufata nk'aho ari umwana wabwo. Raporo yo mu 1975 igaragaza yuko CIA ariyo yatanze amabwiriza ya nyuma yo gufunga no gukubita Patrice Lumumba wari minisitiri w'intebe. Aya mabwiriza ngo CIA yayahaye ishami rya polisi ry'Ababiligi ryakoreraga muri Katanga. Nabo bakorana bya hafi n'abanyekongo bari baramaze kwemeranya n'abazungu yuko bazabaha ubutegetsi bakabupfumbatisha mu kiganza, nabo bakazabaha ubutunzi bwose buri muri Kongo nk'uko babyifuza. Aba bategetsi bari barimo uwari umusirikare Mobutu n'abagenzi be. Prezida Dwight Eisenhower ngo yavuganye n'ubuyobozi bwa CIA ati eliminate him, mumuhanagure. Nta kabuza Patrice Lumumba ubu ufatwa nk'intwari y'abanyekongo na Afrika muri rusange yarishwe, ariko yishwe ku kagambane na CIA y'abanyamerika, MI6 y'abongereza n'ubutasi bw'Ububirigi, ariko cyane cyane abanyamerika barwanira amahame yabo y'abakapitaliste. Mwakoze kubana nanjye, nitwa GENTIL GEDEON ntirenganya.